Maintenant, on rentre aussi dans la vraie compétition. Deuxième match contre une équipe du Mali qu'on connaît très bien, qui nous connaissent très bien. Voilà, pour moi, c'est une des équipes qui a le plus de potentiel en Afrique depuis très longtemps, avec des très bons joueurs, très habiles, qui auront à cœur sûrement bien sûr de gagner, mais comme nous. Donc ça va être un match très équilibré. On a hâte de le jouer parce que ça va être une vraie compétition, une vraie compétition, mais surtout une vraie confrontation. Et on va, bien sûr, comme je l'ai toujours dit, on joue pour prendre les 3 points et essayer de se qualifier dès vendredi officiellement, Inch'Allah. اولا حنا داخل السنتر كنكونوا كالعائله الحمد لله، وحنا كنوجدوا لجميع المباريات تنوجدوا لهم بجو عائلي في داخل المعسكر، وان شاء الله ما غادي يكون غير الخير ان شاء الله. وبغيت نقول للجمهور المغربي كيف قال نقول كوتش وليد، حنايا خصنا اللي يفيقنا في التيران ان شاء الله. انا الحمد لله في فريقي عطاني واحد الثقه كبيره الحمد لله، اللي عطاني مباريات لعبتهم وكنت فيهم الحمد لله مزيان، وهادشي كيخليني باش نزيد نخدم وان شاء الله نكون موهبه رائعه ان شاء الله باذن الله، وناخذ بلاصتي ان شاء الله في الفريق الاول ونفضل الكاتين ان شاء الله.